Moibana maki pona phamlamdam somdan lakpagi iroinana mamangda makna tawkhiba aranba sing naga miyamda lale haigadabani ZUF National Socialist Council of Nagalim's NSN gi General Secretary Thungalin Moibana maki pona phamlamdam Urkhul District ki somdan da lakpagi iroinana makna mamangna tawkhiba aranba sing adugidama naga miyamda lale haijagadabani haina da hulub Jirangrung Movement Friends ZUF na phongdorakhi Frenessigi Secretary Information and Publicity Louis Golmain Thadorakpa Chirolamagi Matung in High NSN IM gi General Secretary TS Muiba Thasigi Kunganito de Maki Punapam Lamdam Urkulgi Somdan say Yankaigamagi Matunda Laktuna Miyangu Unagadori Adabu TS Muiba Masamak say Yankaigamagashi the Nagasing in Ningtama Pangan Bagidama Mishana Magalo in the Maki Punapam Som Lamdam Thadokibani Adabu TS Muibagi Somdan Kongsadasi Maram Sadi Amadi Maipak Kongsanati Maramdi maki khongset aduna naga sing doiba apamba sing puraktuna lakpana ti haidi sirola sina makha taratun hai NSN IM na isak amasu muibagi lusing makha da makoi animakna NSN gi khulai paiba kedar sing da yathang piduna naga nationalism amasum sovereignty da lusing duna leplamba naga gi lusing ba kya ma hatok pikre masida sunatan NSN gi lusing basina Indian Army ga lanthingna begi namada naga gi khul kya mai thaba tax kya khungat pat Sathaduna Laki, Hauji Nagagi nationalism amasum Ninka Tamnabagidama, Nagamiam Katana Leptuna Amadi Kathokuna Lakibani. Manipura Kundari, Naga Frup Sing Maru in a Misam Praza Sing nationalism amasum Ninka Tamnabagidama, Awabasena Kya Kanduna Laki, Adobe NSN leader Muibadi, International Gilam Kiar Satsatuna, Lalhobagi Namar, Nungai Tokuna Lady. Hiram Singh Yang Lulagadi NSN IM leader Masum Masigi Arm Wing Singna Naga Miam the Lala Hajagadabani. Tang Labasu Tang Hosik Papa Nagagi Lusing Basingamadi, Search members in NSN IM leader Sing Bunaga Miam the Makoina Mamang the Tokiva, Aran Batapak Singadugi the Mak the Lali Hagadabani Haina, Shirol Asina Fondoraki. Ningsing Bayai, ZUF na Mamang Lusu NSN IM na Naga Prup Sing Wediba, Jirang Rongi Miam, Zeme, Liang May Amasum Rongway Nagasunda, on Shinduna Atamnan harassment piba, Hot Panasing Batabak Sing Leptana, Satano Lakli, Amadi NSN IM na Siguma Miot Mine Amadi, Miat Mipuna Sileptrabadi, Nagasing Manunda Makwe Masil, Katnabanatana, Solution Puraklu Hen Fundo Polek Hensu, Sirolis Makatari. Employees in the Pangliva DSC Manava Sang the PBU. Central Government employee amana Pangliva DSC Sada Yankagetaruni Aduga, Lamdamasigi employees in the Pangliva DSC na Sada Kuntragamapan Piduna Lakliva Sida, Lamdamasigi Miamgi Kanduna Manava Sang the PBU Hine All India State Government Employee Confederation Manipur State Union ki President Maisnam Zoi Kumana Fongdorakli. Ngasi Manipur Press Cup ki Thangjing Hall Pangtho ki ba paugi mipama madu wapam masi Maisnam Zoi Kumana Fongdokla duna makata na hai. How ki ba sahi da Federation asina sinduna All India da lady we employees singi oiba rally amasatuna all pension scheme sat na hanbiu amadi hauji hauji lady ba employees singi DA hengat hanbiu employees singi pibam pagalaba matamda laiba asigi sil thungi pibam su pagalakani have demand kya palladuna rally adu sakhi loina ngasi Manipur ki governor da memorandum amasu pisinki memorandum adura phau yauri ba maru be demandi hauji hauji lamdam masida lady employees singa piri be DAC hana sada kuntraga mapan pirambane du hauji ti sada nifuga ni thugi sa dawre masida Hana Panglamba DA gi senpam madu sada ahum hapsilagani haiduna governor gi council na ayaba piraba matungna order ama thoktuna government da pisilakadabani loinana state asid laidibi employees gi retirement age asi haujiki oina sahi humfuni masina maram oidun state ki laidibi department sing da vacancy post hengatlakpa amadi thabak kya pending da lebi hengalakli phiba masikhara da oirabus menkatpai ngamnaba employees gi retirement age asi sahi ani hengatun humfugani thu hanbiwaiki Peace high basic conflict like the Kaktanati, society to the justice amadi harmony lehan basuni governor. Peace high basic conflict like the Kaktanati, society to the justice amadi harmony lehan ba dunihana, Manipur governor Ajay Kumar Balan Fungdokri. High river wapams ahanba Manipur rifles ki pedad ground pangtoki basamaga kuntraga marisu rising degi thoram da Fungdokibani. Governor na makataki bada, police na peace thamba amadi English nganiga kungohumdogi ethnic violence da miyamgi punsi kanna bigidama laukiba thawdang adu sungtaki.
पीस हाइबसी कन्फ्लिक्ट लेतब खक्तनथि सोसाइटी अदुदा जस्टिस अमदि हार्मोनी लेहनबा अदुनाखि थौरम अदुगा मरी लेना मणिपुर की डीजीपी राजीव कुमार ना हाई अथुब मतमदा लमदम असिदा पीस अमदि नॉर्मल सी लागलनी हौखिब चही अनी असिदा पुलिस ना पल क्या थेंगनखि हौजिकति लैरिबा प्रॉब्लम सिंग असि हंथरे हाइबि यारि लुट तौखिब खुसु खुलाई मयाम अमसु पुलिस ना रिकवर तौब ngambga loinana खुलाई लिसिंग अमगा हुमद्रागा निपानसु सरेंडर तौरखलाइखि पुलिस हाइबसी मियामगी सिक्योरिटी पीनब लैबनी हाइबा वाफम थमलदुना डीजीपी ना हाई मणिपुर नॉर्मल सी लाप ngamnaba mipum kudimana cooperation piba habisi yamna maru oi extortion की मतंग डीजीपी न लमदम असिदा नमहादुन सेल लौबगी केस हेंगलक्लिबसी यामना नुंगनांगनिङाइनि हौसि फावबदा अंडरग्राउंड कैदर लिसिंग अमगा कुंथ्रागा मंगा फाबा ngamkhri मखोय अयाम एक्सटोर्शन गा मरी लैनबा ngakतनि हाइखि असौबा पार्टी सिंग असौबा परामा तंबीबा मतम यावरे महेश्वर मणिपुर इंडिया तिनखिबा मतमदगी स्टेट असिदा लैरक्लिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग तौरक्लिबा थबक थौरम सिंग मियामना खंगली चांगयेंग लोइख्रबा सिंग असिबु परामा तंबीबा मथौ तारि हाइना आरपीआई थवले मणिपुर स्टेट कमीशन की प्रेसिडेंट महेश थोनाउजम हाइरि हारिबा वाफम असि आरपीआई थवले की नुपी सिंग की विंग अमा ओइरिबा इमा चामगा निपान की थौपुगदबा सिंग पैलेस कंपाउंड लैबा मैरा कॉम्प्लेक्स तो ओपगी थौरम न फुंगदोखिबनि थौरम अदुदा महेशोना मखा तारदुना लमदम असिदा चामगा निफु लिसिंग अमगा निफुग मापनदगी हौरगा लैंगाक पाइरक्लिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग मरु ओइना कांग्रेस अमदि बीजेपी ना ममांग तौरक्लिबा थबक थौरम सिंग मियामना मुन्ना खंगनरा ngakतनि मणिपुर हौजिक थोकलिब इरांग असिसु हौजिकी इशूना नथि ममांगदगी सोइदुनु लाक्लबा क्यादु सेमदोक्तना लाक्पदगी इरांग असि थोकपनि लमदम असिदा हौजिक ओइरिबा फिबम असि तहलिबा खुदिंगमक महाकु मियामना परामा तंबीबा मथौ तारैखि पार्टी असौबनी हारिबा कांग्रेस अमसुं बीजेपी ना मणिपुर गेबा थबा अमा तौगे खलकपदा हाई कमान गे अयाबा ngaiduna leibana thaba amata pangthokpa ngamdana lakli thawong asi makha tana thoktana ba asoba party singa sigi mathakta asoba para ama tambiba matam yaureki pochai mamal yoning ba mawongda yonba yaroi rosan ningol sakobana lakpada lamdam asida lalon itik tawriba singna kumai sigi khudong saba lawraga pochai mamal yoning ba mawongna yoliba khudakta lepkadabane haina MSF MSU desam KSA suk amasum AIMS ki mekedi ki akan ba wapam thamlakhi kwa kaithel la leiba mahairoi loop MSF ki office ta pangthokiba pawgi mifum amada mahairoi loop taruki mahut siladuna MSF ki president Hais Rosan hai mahairoi taru asina drive sathaba matamna mamal hena yonba thengnarabadi logweb sabsabe action lakhotkani lalon itik tawriba miyoi singna su lengana pidiba mamal dagi hena yonbigano magna hai ningol sako wasi yamna phajaba kumai amani haiduna laklabasu haujiki matamda sel paibe singi ningol sako ba olakliba si tawbigano ningol sako ba silamda masida khundari ba furu khudimangna lair ina khunba khaidana pangthokpa yaba kumai amani maramaduna pangthokodoriba ningol sako begi kumai sigi nungi uhanto khangna magul laina pangthok minasi haike BJP ki MLA oiriba sing state asigi damaktani ibomsa Politics ta khungda duna BJP ki MLA oiriba sing asi leiba asigi damaktani mapung oina state asigi damaktani BJP ki oina lengak pai ka dabani lamdam asida ingtappa mahoksa ki punsida hanjen handuna hena lumna lawbi haina BJP Manipur Pradesh ki spokesperson MLA case ibomsa na phongdorakli Imphal ki nitya pachu thekta leiba thambal sangle na pangthokiba pawgi mifam amada BJP MLA sing Delhi khongsak ka mari lainana pawmi sing na hangbo wangi pakum oina wapam asi phongdokhibani MLA Karam Syama madi sapam kunja kesor yauna pangthokiba pawgi mifam adu ibomsa na makhatana hai hausi status ki miyam yauna ruling amasum opposition haiba thidana political party na punamakna center lengana lokholakliba peace hanjanabagi khongthang sida mateng pangsinba matamni masigi mathakta laiba asigi constitution amasum law gi matung ina democratic oiba mongna taksilaga convince tauminaba natana upai leiro habasi khangmina saiki manhai state asigi lenga ama semnabagi damak lusingba khanba sisu BJP Manipur Pradesh ki state president party ki national observer amasung BJP MLA singi joint meeting ama pangthoklaba matung khangadabani lusingba khalaba matung lengak semnabagi damak claim tawgadabani matam asida maram asina state asigi oiriba phibam asida miyam marakta khaibung tanaba Manipur kaibi aba mong wa pangangang masi tohoning daiki Manipur Assembly linkhibagi thorom pangtokri Inner Manipur Parliamentary Constituency ki MP Dr. Angomsa Pimola Koizam na khumja English ngamaga samapan ga nifu ga nipan da Manipur gi ahanba Assembly linkhat khibagi humdra ga tari subu common thorom Imphal Hotel gi sangai hol pangtokri Iramasi gi matang da MP na thadorakpa chirola man hai MLA yankhai ga mapanam sum MP ani
सेबाव पीबीगी मनुंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की लेजिस्लेचर खक्तमक थौरम मदुर सरुक याखी कुमजा इंग लिसिंग अमग समापन निफुग मपन की मतुंग तारकपदा यामना तांगना पांगथोकप थौरम मदुर सरुक याखीबा लेजिस्लेचर सिंगना हौजिक लांजेन अदुना लैरिबा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन IDP सिंग मसा मसागी मयुमदे हंजिन हननब वाफम खनखी हाईवे एयरपोर्ट हॉस्पिटल अमदी मही तंफम लोइसंगसिंगदा मिपुंग खुदिमंगना अकी अखंग लैतना संगबा यानबगी थौरांग लौखटपगी मतंगदा सुकुमना खनखी हाइदि थौरम की सरुक अमा ओइना कुमजा इंग लिसिंग अमगा समापनगा निफुगा निपान की अक्टोबर 19 महाराज बुध चंद्रना निंगसिंग निंगाई ओइबा मवोंगदा असेंबलीदा वा ngankhibagi अतियनबा वीडियो अमुटखी मिफम मदुर सरुक याखिबा मेंबर खुदिमंगना मणिपुर डेमोक्रेसी की मपांगल कंखटहनबगा लोइनना इंग तपा फिबम हलकनबा वरेप लौखी खुंदामिनरिबा फुरुप मसीलगी मरक्ता नुंसी चानबा पुरकनबगी मतांगनसु कुमना खननैनखी बेनिफिशियरी की लिस्ट सासिनबा मिंग यावरमले इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा थोंगजू असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की तोरबान खेत्री लैकाई जीपी न कोनबा मफम सिंह जल जीवन मिशन की बेनिफिशियरी समापन की 19 की लिस्ट फोंगबदा सासिनबा मियोई सादा मार्फु यावरम थेंगनरि हाइना सोशल एक्टिविस्ट सेरम निकेना फोंदोखरे सिंगजमई खेत्री लैकाई लेबा मयुमना पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा महकना हाई जल जीवन मिशन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट तोरबान खेत्री लैकाई ग्राम पंचायत के अपुन युमथोंग साम लिसिंग अमगा हुंद्रागा मरी लेबेगी मनुंग स्कीम असिगी मखादा युमथोंग समापन के 19 टोटी इसिंग फंगले हाइना मयेक सिंग पल्ली अंगलवाडी बालवाडी सेंटर 19 स्कूल अमदा टोटी इसिंग फंगले हाइबा वाफम सु वेबसाइट मयेक सिंग पल्ली ग्राम पंचायत सिना कोनबा सादा यांखैरोमदा हौजुक फावबो टोटी इसिंग फंगद्री अमसुम बेनिफिशियरी सिंग लिस्ट सासिनबा मियोय कया मरुम यावरि हाइना सुमांगना फोंदोखी MPCC की स्पोक पर्सन सेरम निके नाखिबदा मफम मफम हकथेंगना सत्तुना वेरिफिकेशन तौदना बेनिफिशियरी की लिस्ट सेमलिबनो हाइबसि हंगनिंगाय ओइबो हंगनि मियामगी सोकत थौरांग पाइखनबगी मिंगदा यामलबा सेंफम अमा अरानबा मोंग सिजनखरे हाइनसु मराल क्या शिरकली चुचामपुरदा MSPCL की स्टाफ तरेट कुकी सिंगना फुदरमले चुचामपुर मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड की 33/11 kV सब स्टेशन तुला की ऑफिसर इंचार्ज याउन स्टाफ तरेट कुकी सिंह थास की 19 की नुमिदांग पुंग 5 मखाइरम ताबद फुदरम हाइदि इरामसी की मतंग MSPCL सब स्टेशन सब डिवीजन मपन सब स्टेशन डिवीजन अहुंगे मैनेजर न थदोरक पचिरोल अमना हाइरिबना थाउदो अदुब अकन ममोन यनिंगदब फोंदोकपगा लोइनना मनुंग मपान याउना उब मोंगदा इन्वेस्टिगेशन चथरगा सेनरिबा मियोइसिंग मथक्ता मतिक साबे एक्शन लौखटकदबने हाइना फोंदोरखली ngasi hing nongyai phawbada customary law gi matungina thawdo asigi woroisin puraktrabadi law gi matungina administrative level da lokhat piaba thawrang sing lokholagani matung tarakpada su asiguma makal gi thawdok sing thokaloi haina thajaba pigadabani miyam gi thawgal toriba sinmi sing ama sumisa miyam gi marakta ing tapna leminaba yana na ba asiguma moral gi asiguma makal gi thawdok sing amu hana thondana ba hotna gadabani haina su sirol asina phongdorakli drone bombing gi case ta Bihari ama senai NIA स्टेट असिदा थोखिबा कांगलुक की इरांग मनुंगदा इम्फाल वेस्ट की तुंगान तुंगान मफमसिंगदा लैरिबा मैतै खुलसिंगदा KNF ना ड्रोन बॉम्बिंग सतदुन अटैक सतखिबा दुदा बिहार दगी मियोय मा हाकथेंगना सेनै हाइना NIA की रिपोर्ट अमन हाइरि इम्फाल वेस्ट की कौक्ट्रुक कदंग बानम सम सेंजम सिरांग की जगह दा ममांग सही इंग्लिश सिंगनी का खुनगमरी की सेप्टेम्बर अमद कोकीला होलुप KNF ना ड्रोन बॉम्बिंग सतदुन मिसी मिना अमसुम असो ओपन क्या नंगनखिबा थौदुअदुगी मतंगदा NIA न केस अमा रजिस्टर तौदुन सतखिबा इन्वेस्टिगेशन अदुदा ड्रोन बॉम्बिंग सिंग अदु KNF की केडर थांगबोय किपजेन एलाइस टाइगर किपजेन कौबा अमन लुसिंगल सतखिबनि ममिंग लेरबा ड्रोन बॉम्बिंग की थौदुअदुदा बिहार दगी सुंबु यादव कौबा मियम सेनबा सिंग अदुगी मनुंग याव हैदि KNF न जगह सिंग अदुदा ड्रोन सिसिन अदुना बॉम्ब निफुगी मथक थदखि थौदुअदुदा ngangbam surbala kaubam maunaha man sikhi aduga maki sahi taruk ta ngairibi masanupi ama yauna miyoi kya aso apanangki NIA gi report asina makata na hairibana bombing adu sijina ki ba drone amasu atai masak mathum sing adu modbungi gamngai belist gi khagolen kibjen kauba ama delhi da base tauba mayang sharma amasum rohata base bikram chaudhuri kauba मियोई सिंग सिदिगी लैखिबनि हाइरिबा ड्रोन बॉम्बिंग की केस अदु इंग्लिश सिंगनी का कुनगमरी की सेप्टेम्बर 19 NIA न FIR नंबर RC-12 NIA इम्फाल की मखादा केस अमा रजिस्टर तौदुना इन्वेस्टिगेशन की थबादु सथरखिबनि हाइरि मिलिटरी जुंता ना
Sipo town amu hana loksinkhri Myanmar gi election naksilakpa gi iroinana military junta na pro democracy rebels singi mathakta hana degi hona akanba offensive sathabawkhri China ga samnari bi yamna maruoiba trade highway ama oiriba Sipo town mapung phana loksin mangamkhri ethnic rebel kunga mapan khatkhre Kali tamu road tasu akanba military air strike sathakre haidi Myanmar gi ruling junta gi maikei digi phongdokhi bada haukibo October 13 laiba adugi khwai digi hena sakti kanma pro democracy rebel group am oiriba tang national liberation army na khudum chanduna leiramba Sipo town da akanma mong do offensive sathaduna rebel group sing adugi makhutigi amuk hana town adu loksin ngamkhre Northern Sun State asi mamang sahi English singani ga kunga mari gi junta dagi horaga military junta amasum ethnic armed group singi alliance singa akan mamona kuthokna duna lakibani aduma pa haujikti military junta na rebel singna control toramba mafam kya leptana offensive sathaduna tapna loksin ba horakli China gi Yunnan province ki maru oiba lalon itik ki highway am oiriba Sipo town asisu military junta na hokibo October 13 ta mapung phana loksin bangam kibani Sipo town asi sarona miyoi lising kulom lei hairiba mapam asi China gi border nakna lariba ani suba Mandalay gi city amani hauki besayol anirong gi matam asida mapam atuda military junta amasum rebel singi marak kungani panlom hena kutonaki military junta na satakhiba operation atuda rebel taraga mapan gi mathakta khatkre haidi haukibo October 13 na Myanmar gi military junta gi maikedi gi sagang region gi Kalewe district ki manungsan ma Myanmar India border track ki maru oiba lambi am oiriba Kale tamu rota su rebel sing mathakta akan ba offensive sa takri haujung mapam madura leptana akan mamuna kutongna ba aduna maram moiraga mapam madura lairamba khunjaya amba lanjanakri Arakan army na khudum chanduna lairiba Rakhine state ki area da su military junta na akan ba offensive sa thari hairi na su paus na makata na phongdorakli Tentang nasum na miyam na thamjagi duga haujikui na di miyam paus matang sa lusinjarage mas makata ba no update miyam punang ngaminasi